I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas ide jedno mini otvaranje čestova, a to su Classic Challenge chest od jedne pobjede, nisam se baš nešto trudio, Clan chest, Crown chest i neverovatnih 2 free magical chesta. Znači uđite u Clash Royale ljudi, imat ćete 2 free magical chesta i želim vam svima sreću da dobijete legendarnu. A mi, ajmo se bacimo na otvaranje. Prvo idemo na ovaj Classic Challenge chest. Jedan Eros. Jedan Barbarian, neće mi ovo biti. Golden Gang, okej. Idemo na Crown chest. Malo bug u internetu, mislim na 3 štete. I koja će common biti Rodan. Ajmo na Clan chest 7 od 10. Idadu 8 gleda, 8, 5 kilo, 69 ovih. 72, 11 i 2 kg kart, može, ok. I sad, ajmo prvo da upgradeamo Cannon kart. Zato što mislim da ga u jednom deku koristim. Onaj dek za friendly battleve. A i to je samo 400 golda, pa što da ne. I došlo je vreme na free magic učešćenje. 1100 golda. 11 kjenova, 3 Dark Goblina, 26 Barbarina, 7 Farbala. Ništa, i prvom 3 princa. Ljudi, možemo princa na level 6, ali nema para. Kad budemo imali para, princa ćemo na level, ovaj kako se zove, 6. Idemo na još jedan magical chest. Hiljadu sve u ovo, 29 Barbarina, 7 mušketara, 7 Farbala, 58 ovih. Usro sam se da neće biti legendarno. Balon iz 3 klana, ništa da ne bude čestovima. Ništa magical čestovima. I eto, to je bilo mini otvaranje. Nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, bacite like, share i sub. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!